Prokop Committee bangin nitun kong jadi ngadi ba tumpang posna ibedi ru koordinator jongka Mak Prokop Committee kemudian ni ba ya kemen langkang banhar ibedi sekretari jongka Mak Prokop Committee ke hakini ga por ni wan ban hot ban wer ban banak ba hakini dei bat bijin pelong juga lead Jen Pungru Memorial Football Invitation Football Tournament. Ke jin jadi kini ka kam kebenin pelong kini football kemamut in sedang nak situring bunai ba hakwe ni numba menta hang thi hapo arja kwar hapo madan tingleka jungsya. Te nagalian jungi kum ka Mak Prokop Committee ni penpa ko jing sngongu baro kinong simenta kinong ya ai muslim lam hagi ni debat kini gambung pelong te kum sim batai kniat kini baling pelong ini jin pungro ini jin pungro de we ni ru rangba jongka than makro blok hi bro ko ma nadu ko mshwa ini bru buat senyang ha yaki mlang salang ila de we ni kinong mikmat nang si kadong kathan juni apo makro blok te puntangi dan kam kumka komiti hadir ming survey ni awal utiki diurang ba ki badon jingade bat ka bajan bat ni te ngi angnut ban pelong ni kene ka licin memorial Jen Pungru Memorial Football Invitation Football Tournament te kata ka bentah ka jide betai kam nang bu tenhan te ha ka jingade bat kene bat ka bentang nagaliang jongka MCC nga banong bungkot ka jingdep ka MCC ngi khot snobha ya baro ki riu it football hapo ko dikasih jantia makin wan ban sekilang ngi jong ikmat hakte historing amar kendon ngi la ka tenan ha hapdeng ki tim ga bingile penbai makin don sibun ki jingila kai ki ba ngi nagaliang ka komiti ngila ya syong perkhan ngila pembeng nak pos ko ti nagaliang jongga MCC hi ngimdon kentin nak muipan ngimdon sibun kentin ndangi khot sobha yaki perlok i football yaki perlok jong i bajin pungruk la dakim don shu akasla kendoru ndangi khot sobha yaki ru la daki la banwan ya sekilan yakini ka jingile ka football hang kesitrik ngomba ajar wa hang tie po madan jungsha kumun sibatai ke jungsha kum le jingai tan na sosial ngat mentali ni don ni smuk men sibun smuk kalong bah hadu ko jaga jingile ka te ini bentah ya simentalang pat pila membetai lamingi kadu keliki tim di ban ya simenta jakarta ngat kharai sekretari jungin batai kin dan kadu tali ki tim hakate ki chingil kai chong ni ka lead Jen Pungru Memorial Football Tournament te hakasingi opening hakashitri kumbala batai koordinator baka tim bapau nam ha hakari kasi chengtia chungi ha chala chungi barawe bikalaya kashlong na chong kan man ni le kai te kasingi sedang bar kunjuru kindan tim bana chitina thanjungi ki ai kerteng ka Arturis FC kita gede ki player bun ki belai simta po Shillong League ki ya combine lah kin le persya ya Shillong la chong dan lo Shillong macam ki ai tim kuma bari khun ka opening persai Shillong macam kabannya kun hakasingi sedang hakashitri kede ki Shillong la chong persya ya ka Arturis kede ka tim na ka than ma kun ro chungi ste te kunjuru hakati kasingi kumbalong kun torba tumpang kushna ba ki bun ki pukram per na du ki chingsha chinwai te sutana ru banda yathu wer pai ba ka home kat ban po Shillong ro kan wan marah hakati kasingi kandan ka match pass na ki school bangi invite na ka than ma kun ro chungi te i dan ka home kat anta ka match pass bat kin display ru ya ka chintem chimput chungi te ki nong wai ki nong shat na ka than chungi juru hakati kasingi undon we khna ba pau bhan de na smith udi khna choking ball mo peni ke skill ya ka ball te un peni hakati kasingi ro ka khusnam dam ta kati ke chingi lai kai ka long silak sampho ya ka banangkong ka ba ar kan wan phapo cha ketika knockout tournament
nampak kemudian kat token niki kun senang sini. Like kungi best goalkeeper, top scorer tu dah plus kita trofi dong na. Kalau bertanya sini. Ketika kamdei tang sini nama kasih sedang te kumno ngelabu tentatif bak kumno kan kut hapo December before Christmas.